Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu marasam news kadai rensa Zeme ko na pumangai dale. Nagaland kadege Afspa Armed Force Special Power ek lutuna loze mina haisi anui nagame ze kacham wang haruga loze znai greke uze kru mama ge zelang ngame pinatet pe Nagaland Dimapur gene chuze Kohima State Capital kilometers reacts na si panui pinak dimtet rahang te chugai dale. Marasam poga besai suiza znai kreke uze kru mama gene apo Afspa Armed Force Special Power ek hindi Nagaland kadege ne lutuna loze panui pinak dimtet fife mage sogaize mai kreke uze kru kuna damai kunta stroke Kohima te churai ra ngai gulei ze kchele zai Kohima Nagaland te changda zai anui local me zai organization budget kacham mena wang roluze Nagaland Raj Bhawan ge memorandum pegai gulei ze kchele anui hai manana chile Union Home Ministry ne danai te Tibeting kumchang na jang kaiket ba mai zim breu mai ge Armed Force Special Power ek Nagaland kadege hekeusis rohang kai singarai dele Afspa Armed Force Special Power ek chebe hindi ze dingkum sangket high school ring yote set ke India magu parliament kasa karang ma wang rolu ze de dam bage India spy hang razi chibe anui public medu rehei razai kakabok mabam distraf area ge karang pege be hindi ketele Zige Union Home Ministry na hai manatay pechi guys Nagaland kadai ze kakabok bam lei zai mikangim bam lei ze kachele Assam State ne znai kreke zikre mama ge COVID-19 rehu booster dose pakuchumpe pesumbia rise ten melene doctor teacher health workers angong wadi workers melene du tingkan to bete ze third dose Assam State Health Center ge kapsu dele Assam Health Minister ke saf mahantana Johar Medical College na hospital ge booster dose tingkan to ber pakuchumpe kapsu rahang phai ju gai dele Zai Assam Health Minister na saza senior citizen kaching malay natin kum restroke sin zudi malay na COVID-19 rehu pakanaba dose kabloi luze pekes kui wang chang ni malay na apo third dose booster dose pakachumpe kapdo widele je sale Zai Assam Health Minister ke saf mahantana saza media person marasam pose ba malay na dua booster dose tingkan to beteze ai COVID-19 rehu pakachumpe kapdo widele je sale Supreme Court India magu turambe ki hulang bena saze danai Nobel Prime Minister Sri Narendra Modi Punjab kyatech grim fuya luta to minute things Nobel Prime Minister Major Security Lapses Henry di belamge pamapira palam kathairang Supreme Court Just to di pepena pepe to tegulei je kachele Supreme Court India magu turambe ki hulang bena hepet kaize Director General of Police Chandigarh jai Inspector General National Investigation Agency NIA Registrar General jai Additional Deputy General of Police Secretary Punjab Aimena Committee to palam kathai gulei je kachele Sai Supreme Court India magu turambe ki hulang bena saze Aime Committee penuina kalanga bebona Nobel Prime Minister Narendra Modi gu Punjab ke teke Major Security Lapses palam kathai lu ze te wang petana Punjab government jai center du palam kathai be sorang rangai dale zinai kre ke ze kre mama ge Defense Minister Sri Rajnath Singh na pagu tweets ke rogai ze pa COVID-19 positive test pe le jai prina na mai ka ke quarantine te zala le ke jele jai chogume na mai ka ke pachu hadau zeng wang malay COVID-19 test luze mi karuna loket le du bam chamgai loze kem gai dale danai kreke ze screen tak mai tingmui Infal West Samuro wangai ge Manipur Agriculture Minister olu khoi gu mina hang nadu pulichmak pakona gi mina kapchet ni le ze sale Marasam poga besai suiza iPad peja machu cinema hall samuroi mayang lambi infui tingmui kunta kroning ne pet lezai chabe peza Abujan John nai Sasikanta Jones Agriculture Minister olu khoi gu active worker mina hanket lezai ne Sasikanta IRB gu halvidar le kchele Manipur Chief Minister N Biren Singh ne apo de peti bege pulung makche saja chogume apo ge ka zo malai na duwa pogu government ne lu namak le kchele zai eyes BJP supporters workers bidu sera tele izak sale Union Health Ministry gu marasam poga besai suiza znai kreke zikre mama ge India kadege COVID-19 rate ne raza positive test mina lakket sang reaction na skui high na jang ka chumbu positive test petele zaina ka te ze India kadege COVID-19 rate ne raza me plana te ze kro chum lag ringis na changkai sna high sna kai sna men rola le chige South Africa kadege na COVID-19 rate pezet ka chambe pet Omicron rate India kadege raza me chang Daiza himre kuchumen rola leze kchevele
Zai ne Omicron cases chang ma dai zai mru ku chum ge Omicron rarit ne roze irai di me planet tuze chang ker hamingu ringu ku nome irai di leize Union Health Ministry ne sale Union Health and Family Welfare and National Vaccination Drive report sai suize znai kre ke zikru mama ge India ke de ge COVID-19 re ko bladu me planet tuze kro ringu ku no lak reaction not set me do kablu de leize sale Zai znai kre ke zikru mama ge India ke de ge COVID-19 re ko me planet tuze lak reaction ku no me do kablu de leize Union Health Ministry ne sale Ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga de le pi guys an kinga ni mele indu to de le